Chibai ule kan channel in lo thlir thina in chunga lom thu kan soye international news le politics lam hi thlir ho le ila okas ni somni le pasari ni Republican National Convention zan thumna an nei na a Vice President Mike Pence athu soi le a che vel kha lo thlir ho le teng u Mike Pence an Joe Biden a hnuaia in him lovang ati thu te Trump nu pa an lo lan ve thu te kan thlir ho don ani okas ni somni le pasari sang ni somni Republican National Convention zan thumna an nei na Vice President Mike Pence chuan thua soi ve le a an party ten US presidential election chu le tura Vice President atana an nem nge chu pomen Baltimore muna Fort McHenry atangin palai te hna thu cha hi asoi ani he Fort McHenry hi sangkhat zare som pali dai to a American hoten British lakatanga zalen na an sual laya hlaphuwa lo in tran na le US national anthem hial lo chua pha na mun kha ani a mun ming thang takani Mike Pence chu anupui keren ne le President Donald Trump te nu pa nen an lo pen chuaka palai te an lo lom hle maya kumle dangatan 4 more years ti in voithum lai mai soin ding suau chungin kutan lo beng dur mai ani Mike Pence chuan Joe Biden chu an kap na mai khopa Make America Great Again chu war takin Republican National Convention a ron out chua puin Joe Biden chuan America chu thim nuaya a omeka ti in kele President Trump chuan America ro pui na le ro pui zual zel na kan mu ani a han ti chuan kutan beng hluah mai ani Mike Pence chuan ti hian a soi chun zoma President Trump chuan a thu soi herengin American mi pui hne na atiam to chu a hereng ani ti in war takin dan keng ko tu te thuam chakin dan ang takan che theinan kan ti chakanga kan thlop tlat don ani atiani Democrat sauti chuan dan pal zut na om an phala keini chuan tuipui kama tanga tuipui le lamkam thlengin Black American an ni emo ni lovemo chi in thliar na awanga ro rel na diklo chu kan du lova dan keng ko tu te chu thlop tlatin then oma African American ho te po nun phung dikle thazo ka an om theinan American mi puiten dan le ko tu te an thlop angen khopui lian le te a khoya po kan thlop tlatani atiani Joe Biden a kai hroi America noya chuan in him lovang atia ka han soi fia chiang kil kelange tharum thona chu Minneapolis Portland le Kenosha a te chuan ti top turani atia Mike Pence hian minute som thum pasari chung thua soyani Minnesota state khopui Minneapolis a meini somni panga khan mihang George Floyd chu police kuta athi kha nia chumi du lo na wangin mihang tran tu in tel khom Black Lives Matter in tipol te chuan US rampum deuh thowa kong zo na nein pong tal na te dor rokati chiat na te le tharum tho na te an nei chhota chiam maya chu Mike Pence chuan law enforcement ten an thunun turani atiani deuh ber tun Sunday khan Kenosha muna mihang pakhat Jacob Black chu ka hliam ani le a George Floyd baka Breonna Taylor po ti hlum ani a chutianga mihang thina chu an politicize ta chiam mai ani National Association of Police an president Michael McHale chuan khotlanga boina le tharum thuat hi sen chuana hiala om thin chan chu community veng him tura law enforcement te roi du lo wangani ti in khothen khata kholal kho op tu te wanga apu deuh berani dan keng ko tura thunei tu ten police an roi du mai lo wangin boina na sajok alo chua pha ta thina ni ber President Donald Trump chuan Democrats Governor Tony Evers chu boina tu dai tura National Guards te roi turin le Department of Justice le FBI te mang turin a hilani Mike Pence chuan an lo tling le ni chuan sang ni som ni palia US President chu turani ti hria in Biden chu hriam takin beima se America ramta na athazonga be se na mathlir ani zia atar lam telve bok Mike Pence hian Christian thatak ain ti mai baka conservative le Republican ain ti deuh kher thina hei evangelical Christian tam takte du zong takani sang ni som pasari khan
zutel na hmuna zanria kil turin kanupui tel lo chuan mei chedang tenen ruai thena ka tel lowang alo ti to a he atong kam hi alar hle ni Mike Pence hi White House in COVID-19 do na kalpuina task force chairman ani a tramakut ke perni in Democrats hoten COVID-19 hileng do na kalpui thatok lova an pu na po chu nialin COVID-19 do turin Trump admin chuan a tira tangin thei to pa chu rengani ti in a tran hle Trump admin chuan kumli chhungin health economic environmental le social thila thei to chuin America thazok alo omta ti in a soyani tuna US a thlipuina takmai hurricane Laura tle mek poron soi langin mitin ten kan himzok na turin thunei tu te ruam man na hi zomila support le rescue te response le recovery ya te thazokin na a tho thayang ti in Gulf Coast thlipui tle mek chu thlipui na mai lo takani thu te po soya he hurricane Laura thlipui awang hian Louisiana Texas le Florida mun then khat chu an boi hle to ni Louisiana le Texas in rina bulvela phei chuan darkar khata category thum angin kilometer za som ni le pakua vela na in thlipui hi a thovuk vuk maya ruwa sur tel boka nun phunga boi hle ni in noili le sing sari vel zet chuan electricity po an nei to lo ti ani hurricane Laura thlipui wangin thi anom to a in le lo ti chiata nei nol to bok RNC in khom pui lam kha lut la ila he in khom pui thu soi tu te chuan President Trump chu anan fak thiam thei khop maya anti om takan tia ngai bokila South Dakota State Governor Kristi Noem chuan kumlikal ta atangin engmi po engtianga re thei po ni se choi kana om theinan President Trump chuan sarkar sumin thei to chuin ma ala a mitai male thokrim te khosak pa nga ya anlo om pha ta ni ti in Donald Trump admin malak na le economic policy chu afak thiam hle ni Senator Marsha Blackburn chuan Trump chu fakin military police le law enforcement te tan ading ngetlata dan le ko tu te chu kan pasal tha te in ni e alo ti ve boka Mike Pence chuan President Trump nen chuan tharum tho lowalung oi lo na lan tir chu kan khe thiamin kan phala masi dor rok le boina siama tharum tho na te boina chok chuak tu te chu kan du lowani vonrong danglam de wan ni point ko thlera tu po omse American mi puite ven him chu kan tumani President Trump noya kan police te kan thuam tha in kan ti chak zelang ati chuan palai ten kudan beng na sa hleya ti chuan Mike Pence chuan Joe Biden a chungchang soin kere politician ati mai ni Mike Pence chu anupui keren le afanu Charlotte ten antoi om veya anupui keren ni po hi nuna mai lo takani nge yang evangelist te zinga huwang nga ber Billy Graham te chung ko ne na in thian nai le in kom thin an ni UK chanchin bular tak The Guardian chanchin bu chuan Donald Trump chu alo tling le ni chuan Republican te chuan kan lompui zelang antianga alo tling zo talawani ero chuan ama Trump wanga niya establishment Republican wanga ni lo antinge yang ti in alo soi ve boka an thler thiam hle ni a enga po he dik ve ve tura ngai mai la President Trump chu Washington Examiner chanchin buina komna Joe Biden ne na in chapchar na an nei main engtiangin nge adin mun hriat nan rakte sa phutang ti an soya hetiang che hian Hillary Clinton nen debate an nei ma khan sang ni som paruk kuma khan engdam doi tenge in ti chakna na ei en fi angai ti in alo soi to ani September ni som ni paruka Joe Biden nen hian debate an nei anga October ni som pangale som ni pahnia an nei le bokanga Tramale Biden ate in chapchar hun hi anga hlel om ta hle mai ti chuan mandewa kan soi to TikTok video app lar tak mi makta duai chuangin an man or em China siam President Trump ni som ko chunga ti top tura ati kha kan la hria anga TikTok CEO Kevin Mayer chu abang ta top mai le President Trump chuan TikTok apatangin China chuan data ru chuakin en thak na man ruwa an mang theiani ti in security risk asiam atia US man akhapta khani kha ole thlir tu ten
kan channel atangin news chi sang in lo thlir zelanga arang thei ang ber le dik thei ang bera ron upload zel kan tum don nia kan channel in lo thlir thina wangin lom thu kan se ye